Para pemirsa channel Suluh Galang Kangin, sane kusumayang titiang. Ngiring iraga sarang sami ngaturang puji pangastuti ring ayun ide sang aji. Malarapan antuk ide sang putra Yesus Kristus, kadulurin antuk pesawitran ide sang roh suci. Sang kaning sih kadi asih miwah paswecan idani, iraga persida kacunduk malih ring dharma wecana rahina puniki. Ring galahi sane becik puniki, titiang jaga ngaturang dharma wecana sane memurde, ngeresnain rerame, ngulati urip sane dawi. Dumogi paus sane pacang kapiragiang, persida dados sinar panuntun ring pantaraning urip iragani sadine-dine. Ngiring iraga sinamian ngiringang manah, tur ngaturang pangastawi. Duh ide sang aji sane maraga suci ring suarga, matur suksme antuk sih paswecan palungguh ide sane tan pegat kaicen ring iraga sadine-dine. Ledangang ide ngicen kalugraan ring galahi puniki, mangdesab de palungguh idani sani pacang kawedar persidengan yang manah titiangi makasami. Tur mangde iraga polih pawisik saking ide sang roh suci, ngiring urip iragani manut ring pakayunan ide sang putra Yesus Kristus. Ring parab ide sang putra Yesus Kristus titiang ngaturang pangastawi puniki. Amin. Sadurung lanturang dharma wecana, ngiring iraga miragiang sabda saneka medalang saking cakepan suci. Surat Efesus kaping 6, pausan kapertama ngantos ping 3. Ring pausan punika kabausang, mangde alit-alite miragiang tur satinut ring rerame. Sawireh punika manut ring ide sang aji. Wenten taler janji saneka bausang ring pidabda punika. Inggih punika mangde mikolihang rahayu, tur mangde molihan urip sane dawi ring jagati. Para semeton sareng sami sane tresna sihin titiang. Saking pausan sane wau kawacen, iraga polih meblik bagang indik pentingnya ning laksana yang pitutur ngerakse miwah nersnain rerame. Rerame punika sani kaicen antuk ide sang aji, dados jalaran iraga kacunduk ring jagati. Malarapan antuk rerame, ide sang aji sampun ngicen sih tresne, pangupapire miwah pangajahan sani ngawinang iraga priside mangkin nyeneng. Ring aab jagati sani sampun akeh maubah, tan jarang wenten anak sani engsap nresnain miwah ngajiang rerame. Wenten sani rajin ngewangun urip pribadi, kantos ngengsapang jasa rerame sani sampun majerih, ngeruruh, ngarianin, miwah ngiring saking alit ngantos dhuwur. Nanging sujatine, satinut miwah nresnain rerame, boya jewantah kewajiban. Sekewanten punika pidabdab saking ide sang aji, sani kaduluring janji kerahayuan miwah urip sani dawa. Ide sang putra Yesus Kristus, taler nyihna yang tatula dan sani becik, ring indik nresnain rerame, nyantos ring pamargin idani ring jagati. Ya diastun ide maraga putran ide sang aji, ide tetap satinut tur ngajiang Maria miwah Yusuf, kantos ring pamuput ipun, ide taler eling ring kawentenan ibun idani. Punapi antuk iraga sani mangkin dados semeton Kristen ring Bali. Ngiring iraga nglaksana yang pitutur puniki antuk laksana sani nyate. Kapertama, ngiring iraga tansah eling miwah ngastiti bakti ring rerame. Boye jeri kale rerame kantun urip kemanten, nanging taler yening rerame sampun hitunggalang uripnya nih ring pantaraning ide sang aji. Malarapan antuk ngenang tur ngamargiang paridabdab sani becik sani sampun keicen oleh ireramu. Kaping kalih, ngiring iraga ngicenin galah miwah manah nyaga rerame. Sakadi rerame sampun nyaga iraga saking alit. Punika wantah cihne sih tresne sani sujati. Kaping 3, ring saluwir laksanan iragane, ngiring tansah eling ring pituduh ide sang aji, mangde iraga polih rahayu miwah urip sane dawi. Boya je urip sane dawi secara jasmani kemanten,
nanging taler keuripan jiwat man iragane, ngantos ring urip langgeng malarapan antuk ide Sang Putra Yesus Kristus. Para semeton, nresnain rerame punike, taler cihne iragen resnain ide Sang Aji. Sawira sapu sire sanen resnain rerame sane kacinga, nanging menten uning resnain ide Sang Aji sane tan kacinga. Punike wantah dados peteng ring mana. Ngiring irage dados alit-alit sane satinut, mangde urip iragane kaberkatin. Tur dados tatuladan becik ring pantaraning kulawarga miwah semeton sami. Ngiring irage muputang Dharma Wacana rahina puniki antuk pangastawa panyinem. Duh ide Sang Aji, ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah ide Sang Roh Suci. Matur sukseme antuk sabda tur pituduh sane sampun kicen ring irage ring galahe puniki. Ledangang, ide ngiringang para pamiar sesami, mangde tansah rahayu, kerte, tur kaberkatin ring saluir pamargin urip nyani. Icenin taler karahayuan majeng ring kulawarga soang-soang, mangde tansah manut, asah asih, tur satinut nresnain rerame miwah semeton sami. Ledangan taler idengicen karahayuan majeng ring jagat Bali sane tresna sihin titiang puniki. Mangde jagati tansah kerte, tentrem, rahayu, doh saking sakancan bancana miwah pikobet. Tur mangde daging jagati sami, saha agama napi wenten, praside hidup rukun, saling asah asih, tur ngawangun jagat Balini dados jagat sani santi. Ring pesengan ide Sang Putra Yesus Kristus titiang ngaturang pangastawa puniki. Amin. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punike, sabda sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide Sang Aji, sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah pasawitran Sang Roh Suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide Sang Aji micenin kerahayuan pabuat irage sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide Sang Aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksma.